I pozdrav s vama Patlani Gamer, danas igramo na ovoj igricu na kanalu, to je Happy Wheels. Hajde da krenemo samo s otac i sin. I idemo da pokušamo da pređemo. Opa. Dobro. Ja, zadnja. Ok, pokušat ćemo ponovo. Ovaj nivo. To. Pogledajte gdje su mi zabili. A daj. Evo pokušat ćemo još jednom. Idemo na neki drugi nivo. Treba ovo da se uradi. Dakle, nismo umrli. Idemo vamo. Opa. Ovdje sin. A nema veze, what the fuck. Šta sad treba unazad da idemo? Opa. Idemo. Ne. Da li je moguće? Evo nas ljudi u novom nivou. Dakle, treba da ove loptice kao a prolazimo ovako. Daj. Ajde. Idemo. Beži tamo. Tako je. To. Vidi creeper. Dakle, ovo je na ok. Idemo. To. Ajde, provuci se tu. Možeš. Beži tamo. Daj. Fuck. Ajde, ne mogu ovdje da pređem. Opa. Idemo. To. Idemo. Opa. Idemo. I da li ćemo pobediti? Uspio sam ljudi. Vidimo se u sljedećem nivou. I javnost ljudi u ovom nivou. Ima da li ovdje mogu prvo se provući? Da li je ovo moguće? Kako sam ga provalio? I javnost ljudi u sljedećem nivou. Da ima da li ovo mogu da pređem? Dakle, kao što vidite, ovo je impossible nivo. Pobjedio sam impossible nivo, ne znam na što me hoće danas, tako da ajmo da na sljedeći nivo. I javnost ljudi, vraćamo se, dakle ovo kao nešto nas puca, a mi treba da pređemo. Spami kačke, tačnije kaciga. Beži. What the fuck, šta je ovo, ovaj nivo, nevjerovatno. Evo nas u sljedećem nivou. Vidimo, kakav je. Opa. Fuck. Ovako. Vidi ovo drvo tu kao. What the fuck. Dobre. Idemo. Skači. The fuck se dešava sa ovom. I pobedio sam. I javnost ljudi u sljedećem nivou, šta je ovo? Space start. The fuck. I šta treba da radim? Sam pucam, Znači ne mogu da okrećem ovo nikako. I ono s ljudi u sljedećem nivou. Kakav je ovo nivo? Brate. Ovo je nemoguće da se pređe. Daj. A probat ćemo još jednom.
Ne može da se pređe. A ne. I onda su u novom nivou. What the fuck? Da li je ovo normalno? Što laga. Ajde. Ubijaj. Znate, FPS mi je 4, ne znam zašto. Ajde, ajde, ajde. To. Pobedio sam, ljudi. Idemo na sljedeći nivo. I evo nas... What the fuck? Znači, kao što ste mogli da vidite, prošli nivo je bio prost. Sad ćemo morati da izađemo odavde. Ne. Ajde, probam još jednom. Fuck. Daj pravim ovako da legne možda mene. Ne. Opa. Pobedio sam. Nevjerovatno, ali sam pobedio. I evo nas ljudi u Jetpack Run. Kako se ovo vozi? Aha. Ne. Idemo još jedno da pokušamo. Kako? Opa, dobro. Ne. Evo nas ljudi u novom nivou. I šta je ovo je to? Wow. Nevjerovatno. Evo nas ljudi u novom nivou. What the fuck? Znači, čak i pravo ću još jednom. Šta se treba da se desi? Ništa. I evo ljudi, posljednji nivo za danas. The fuck? Ovo definitivno nisam trebao da aktiviram. Pa daj. Čekaj. Daj mi neki nemogući nivo. Nivo. Opa. A te, nemoguće. Možda ovako. Jedino ovako da vozim. Dobra, te. To. Daj, ništa. Ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Ako vas se svidjela, lajkujte, subscribeujte i komentarišite i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!